Aluminijska folija ima iscjelujuća svojstva, a često je koriste kineski i ruski iscjelitelji. Praksa je pokazala da se aluminijska folija može koristiti i van kuhinje, ali sa izvjesnim oprezom. Ukoliko imate problema sa bolovima u rukama, trebate obložiti prste, a po potrebi i cijelu ruku folijom. Isto vrijedi i za bolove u vratu, leđima, ramenima, kolenima i petama. Prosto zamotajte bolni predeo aluminijskom folijom i bol će ubrzo nestati. Bioprotok koji prolazi kroz biološke aktivne tačke u našem organizmu se na taj način reflektuje i vraća odakle je došao. To pozitivno utiče na pogođene organe koji imaju veze sa istim uzrokom. Na taj način možete da se rešite iz zdravstvenog problema i da ublažite bol. Ovu zanimljivu metodu iscjeljivanja već dugo koriste kineski i ruski iscjelitelji, a ona je detaljno objašnjena u knjigama Wilhelma Reicha, psihoterapeuta koji je bio Freudov učenik. Sad, kako aluminijska folija može da vas izleči? Uzmite komad aluminijske folije, stavite na bolno mesto i osigurajte zavojem. Aluminijska folija je odlična za lečenje bola u vratu, leđima, rukama, nogama, zglobovima. Također se može koristiti za tretiranje operativnih ožiljaka i gihta. Potrebno je samo da stavite komad folije na ožiljak ili da zamotate palac folijom i zavojem ukoliko lečite giht. Kineski iscjelitelji smatraju da tretman treba da traje bar 10 do 12 sati. Postavite komad aluminijske folije na bolno mesto i ostavite je preko noći. Napravite pauzu od 1 do 2 nedelje, a onda ponovite tretman po potrebi. Aluminijska folija ima jak antiinflamatorni efekat. Aluminijska folija može da pomogne pri ublažavanju prehlade. Umotajte svoja stopala u 5 do 7 slojeva folije i postavite komadić papira ili gaze između svakog sloja. Držite ovu kompresu oko sat vremena. Zatim je skinite i ponovo postavite posle 2 sata. Zatim opet držite sat vremena i ponovo napravite pauzu. Trebalo bi da ponovite tretman 3 puta. Čitava procedura traje nedelju dana. Međutim, mnogi ljudi i dalje raspravljaju o tome na koji način ovaj tretman deluje. Neki se pozivaju na nauku, dok drugi objašnjavaju tretman bioenergijom. Ruski naučnik Skvorcov objašnjava: iscjelitelji često koriste alate za stvaranje specijalne energije kao što su proizvodi od aluminijske folije. Ljudski organizam posjeduje specijalne matične ćelije koje su isprepletene sa poljem zemlje. Iz nekog razloga ovo polje se deformiše što utiče na protok energije koja dolazi do matičnih ćelija. Površina folije reflektuje polje zemlje kao velika lupa, zbog čega ono postaje mnogo veće i omogućava ponovno uspostavljanje kontakta između ćelija i polja. Šta više, sjajna površina folije sprečava probijanje spoljnog štetnog zračenja u ljudski organizam. I moram da vam sad kažem da sam probala ovo, da aluminijska folija na bolno mesto izuzetan uticaj ima i ima veze i sa ovim štetnim zračenjima. I samo jedan primjer, probajte slobodno kod kuće. Ako ćete za bolove, umotajte oboleli deo, a što se tiče zračenja, evo probajte pa sami prosudite da li je to tačno. Uzmite svoj mobilni telefon, umotajte ga
dobro ga umotajte 4-5 puta sa aluminijskom folijom, onako kao paketić umotajte, znači sa 4-5 slojeva i sa drugog telefona probajte da pozovete svoj broj. Nećete uspjeti jer ne može, aluminijska folija je sva zračenja zatvorila i onemogućila. Znači, probala sam ovo za bolove, ovo je jako korisno i za ljude koji imaju problem sa leđima, sa raznim povredama leđa, izuzetna stvar. Gledala sam da su to Rusi, dosta imaju svojih i videa i dosta primenjuju. Eto, ja mogu da kažem da je meni i mojim ukućanima pomoglo. Probajte i vi, pa ostavite u komentaru kako ste zadovoljni, za šta ste koristili, za šta vam je pomoglo. Želim vam svima dobro zdravlje. Veliki pozdrav!